Pune Assembly seat Chamaga Marifunitoi Leva, Gujarat Assembly election amadi Pune seat Humfuganipan Leva, Himachal Pradesh Assembly gi ngasi bot masing thiba housing hayaki mamang the lotion cray. Gujarat ki oina seat Chamaga Marifunitoi asigi manungda BJP na Pune seat Chamaga Yankaiga Tareta Mai Paktuna Gujarata Handakathana Tam Tarilak Subo oina BJP ki government amukhana Lairagani. Gujarat ki Mikhala Sida Congress Party na Subnatagi sit Taraga Tarukak Pangbangam ke Am Admi Party na sit Manga Amadi Atopa Party na sit Mari Fangke Amukahana BJP ki government ama Gujarat Lakadori Basi Gitamak Lakliba Ningthokaba Numita Wasaklobugi Thoram Pangthuklagani Haina Party Asigi Maike Digi Lauthokre Wasaklobugi Thoramada Prime Minister Narendra Modi na Saruk Yaragani Nakalamadana Pune Assembly sit Humfunipan Leva Himachal Pradesh Assembly Mikhalgi Bot Masing Thiba Solution Kre Bot Thiba Loiba Fawbada Himachal Pradesh na Congress ki Mai Kanboy na Amukahana Pune sit Kuntraga Mapan Fangdura Mai Pakre Bot Masing Thiba Pungloi Loiba Fawbada BJP na sit Kun Gataruk Amadi Atopa Party Karan sit Ahum Kakta Mai Paki Street Asida Am Admi Party Imirep Amata Mai Pak Pangam Kide